Ja sam David Trepić, glavni trener Bike Up programa za djecu od 6 do 14 godina. Često me pitaju koji bi bicikl preporučio za one koji žele krenuti voziti. A moj odgovor najčešće je Giant Talon. Ovo je pravi MTB bicikl za mlade vozače koji vožnju biciklom zamišljaju nekako ovako. 29-inčni kotači, hidraulične disk kočnice, Shimano oprema, Sun Tour vilica sa 100 mm hoda koja bez beda upija neravnine na stazi. Tu je lagani aluminijski okvir s doživotnim jamstvom, pa je bicikl dovoljno lagan za upravljanje, ali i dovoljno siguran. Ono zbog čega često preporučam baš ovaj model je zato što se na njemu mogu učiti nove vještine, istraživati šumske staze, voziti kroz parkove, pritom graditi samopouzdanje za vožnju. Inače, ako se odlučiš za ovaj bicikl kod ekipe iz Biker Shopa, bicikl ti dolazi na adresu složen i odmah spreman za vožnju. Ako i vi želite ovako naučiti voziti bicikl, pridruži se Bike Up treninzima ponedjeljkom i četvrtkom.